Mislim da smo otvorili bolje utakmicu, ušli smo sa jasnom idejom kako probiti bedem Aluminija, primijetili smo da su promijenili sistem na današnju igru, ali i oni su morali primijetiti da smo i mi promijenili sistem, stavivši dva napadača. Mi to jako rijetko radimo ili radimo u trenucima kad se treba spašavati, ali danas smo odlučili da to od početka bude. Znali smo da ćemo imati možda malo manje posjeda od sistema 4-2-3-1, ali svejedno gurali smo vingera jednog i drugog u sredinu, spuštao se Volaš između linija, pokušavali smo stvarati tamo višak igrača i otvarati bokove. Preko jednog takvog napada došli smo do završnice, gdje su ta dva napadača na koji smo danas napravili akcent, čak jedan udario loptu, drugi je dobio tu loptu i plan koji smo zamislili, on se izrealizirao. Mislim da u drugom poluvremenu normalno nekakav strah ili panika mala na ono što se desilo u prošlim utakmicama, gdje je možda nezasluženo protivnik ti zabije gol ili u zadnjim sekundama primješ gol i jednostavno nam je ušlo pod kožu da manje vladamo tim posjedom lopte. Odlučili smo se malo i protivnik te malo primorao da igraš malo na kontru i u tom drugom poluvremenu imali smo 4-5 mogućnosti da završimo to, da ne strepimo toliko, ali završila utakmica 1-0, 3 veoma važna boda, da smo u igri i blizu Gorice i jednostavno borba traje. Ja čestitam svojim igračima na pokazanom karakteru, ne samo danas, nego u cijelom ovom dijelu prvenstva i mislim da je to pravi put, da smo ekipa, da smo pokazali da smo moćni.